अहानबदा मरुइबा पाव यूनियन लेंगाकना का सेंसस पांगथोकलगनी हायरकपदा चीफ जस्टिस दा फुरुप की परिंगदा खाइदोकलोइदबनी हाइक्रे हांगकांग दा मथोल वांगबा रेसिडेंशियल बिल्डिंग मई चाकपदा मियोय 16 सिक्रे 15 सोखरे पाकिस्तान के हाने की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल दा हाथो पिक्रे हाइना मियामना निंफुंग गांगनख्रे डोनाल्ड ट्रम्प के पीस प्लान के पॉइंट 29 अदो 19 दा हंथरकपदा पुतिन ना खमथेंगना साउख्रे अमदी उत्तर प्रदेश के गोंडादा बूथ लेवल ऑफिसर अमा हुथक्तुना सिजख्रे ममी टीवी ने संदोक्चबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल न्यूज मीडियंग ताबिरम लिबा पुमनमकपो भारती वांगखेमदा खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोक्ना पिजरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लुचिंगलिबा यूनियन लेंगाकना लाकलिबा कुमजा 2028 के मार्च थादगी हौरदुना पांगथोकनी थौरांगलिबा लेबाग असिगे मिकोक थिबगे मनुंग चना लेबाग असिदा लेबा फुरुप कांगलोप सिंह कना कनानो अमसोंग कांगलोप सिंह अदुदा मियोय मसिंग कयाम लई हाइबादो खंगदोंगनबगी दमा का सेंसस के थबक पांगथोकनी हाइबदा लेबाग असिगे चीफ जस्टिस ओइना थबक पुरबा जस्टिस सूर्यकांत महाकना फम असे पुरकपा नुमित निनि सुरकपदा लेबाग असिदा लैरिबा मियामबो फुरुप की परिंगदा खुनाय असिबो खाइदोकलोइदबनी हाइना फोंदोक्रे जस्टिस सूर्यकांत बो था असि कुनगमरी दा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना लेबाग असिगी 53 सुबा चीफ जस्टिस ओइना वासक लौहनखिबने थौरम असि पांगथोकपा नुमित्तगी हौरदुना महाकना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ओइरकलिबने अदुबो लेबाग असिगी ख्वाइदगी वांगलबा वायल संग असिगे वायल लोय मकोक ओइरकपा नुमित निनि सुरकपदा यूनियन लेंगाकना कुमचा 2028 ता पांगथोकनी थौरांगलक्लिबा से सेंसस की मनुंग चना कास्ट रिम्यूनरेशन चथगनी हाइरकपदगे लेबाग असिदा लैरिबा मियामबो फुरुप की परिंगदा खुनाय असिबो खाइदोकलोइदबनी हाइबा वाफम असे फोंदोखिबनी हाइरे अमरोमदा कुमजा 2028 के मार्च थादा पांगथोकदरिबा लेबाग असिगे सेंसस ता का सेंसस के सरुकसु यावहनगनी हाइरकपदा यूनियन लेंगा के माइकैदगे लेबाग असिदा ओबीसी सिंगे पॉपुलेशन खंगदोकनबनी हाइबा वाफम सो फोंदोखिबनी हाइरे इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत हौजिक दिल्ली दा अयुक्ता ngaihaktang hakchang nungainaba walking thokpa matamda air pollution na maram oiraga sor honba nungaitaba mayokna hale haina phongdorakre mahakna makhatana phongdokibada pollution na maram oiraga hearing chathabada lawyer sing virtual oina saruk yanaba wafam thamkiba laikre karigumba bar association na supreme court ki hearing sing ase virtual mota onthokpada yaba tarbade court asina uniform rule ama sembage matangda warep lawrokpa yai haike Delhi की एयर पोल्यूशन फिबम मखाताना वेरी पोर कैटेगरी दा लेदुना मियाम दा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे मिनिस्टर राकेश ड्यूडेव दी नसो चही हुमफुगी मखादा लेबा लॉयर सिंह कोर्टा मसा लाकपकी महुता वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा हियरिंग सरुक याहनगदबनी हाइना फोंगदोकपा लेख्रे एयर पोल्यूशन की फिबम असी अथॉरिटी सिंगना मॉनिटर तौरी अमसोंग मफम असिदा लेरिबा मियोई सिंगदा चेक्सिन थौरांग लौखनबा गाइडलाइन कया थोख्रे हाइनसो थमख्रे हाइरे हांगकांग दा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अमगे अवांगबा अपार्टमेंट बिल्डिंग तरेट मई चाकलकपदगे मियोय 16 सिक्रे खरना असोक अपनंख्रे मफम अदुगी फायर सर्विस के माइकैदगे फोंगदोखिबदा मई चाकफम अदुदा खुदक्ता मियोय 9 मईना चाकपदगे सिके अदुगा अतोपा मियोय मरीना सोपदगे हॉस्पिटल दा पुखलकपदा लाइकन अबंगमदना सिखिबनी हाइरे मई चाकपा अदुदा अतोपा मियोय 15 रोमसो सोखे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अदुदा लेरंबा मियोय 4 लोम साफगदबा मफम सिंगदा थैदोख्रे हांगकांग के ताइपाउ डिस्ट्रिक्ट के मनुंगदा लेबा रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदुगे अपार्टमेंट सिंगे ममांगदा
wana semba amadi atopa mai chakanba potlam kya laikiba aduna mai chakpada hena mateng pangsingkhe hairi complex aduda mioi listing mari chanipan lom lairibani social media da thadorakpa video singda complex aduge block nipan mai na chakpa unaki haire firefighter singna changsinduna mai kanbagi thabak chathake thaudoga duda fire service ke mioi amaso laikidre haire पाकिस्तान के हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हौजिक पालिबा सवास के लैंगाकना जेल दा हाथो पिख्रे हाइना मियामना निंगफुंग ngang bagaloinena leibak sin bathungna sandokre report asigi matungina numit nini humni gi mamangda Pakistan ge Adiala jail da leidiba Imran Khan bu unaba chatluba mahaki imungi miyoi sing Pakistan police na unaba yarakta bagaloinena makhoi bu police na masam foiduna lambi sorokta chingduna tanthopi rakhi haide Imran Khan ga kyarak hanna unahan biyo haizarabasu unahan dana lakpa asina maram Imran Khan bo jail da yamna tamthina odpi naibiraba matungda hato piramba yai haibagi pau leibak sin bathungna ngangnakhibane maragasida Imran Khan gi party PTI gi worker singna so condition amata yaudana athuba matamda Imran Khan bu unahan biyo haina demand tokre haide panbaya badi nuclear khulai gi aron athup sing atopa leibak singda pitho I haiduna matam adugi president Musharraf na scientist AQ Khan bu tha kya house arrest tawduna thamkibane Paugi marakthana atenba break amatang lominase Chicken sausages from Total. They are perfectly seasoned, juicy and smoky. Trust Total for snack time. It's totally worth it. Ibe makigano. Asa betamo. Sige yumse next time tina check sin na laksi loga tham khabani ne. Dadarang se juha habaga amta kitabo. Asumna mayam na machel bog na option dugum masigi yumasibu asoya ngan kokada batagi next time tina ngap seli. Next time ti jor habati ngat tok na basem bani. Zaman technology si na bana concrete ka tok na tina ba matamda papang ng amuk ka na angle adli. Next TMT strength is in the quick. break ki matungda taram nokchare makhataba pau pizare chahi ahum helaba Ukraine gi lan loishin bagi damang US ki president Donald Trump na puthorakpa peace plan gi point kungani panadu taragani panda amuk hantarakpada Russia gi president Vladimir Putin na khamthengna asawa fongdokre hairi report asina hai ahan bada lan loishin na ba US president Donald Trump na puthorakpa point kungani pan yawba peace plan adu Russia gi president Putin na harauna yarambane adubu point taragani panda amuk hantarakpada chahi mari suzilaklaba Ukraine gi lan ase loishin bada khurau thangba oina thoklagani haide Trump gi point kungani pange peace plan ado Russia gi oina di tongjarabaso Ukraine gi oina di chauna mangjari bane nakalani gi marakta yanaba purakpa ngamnaba hojekso akan mamuongda Donald Trump ke minister singna kanna honari haide akon bagi point taragani pange peace plan ase Russia na Yadre haiba adu aruba ama oire ningsing bayabadi chahi mari surakadawraba Russia amadi Ukraine gi lan ase loishinana ba Donald Trump na angamba thakta honaduna lakhibane adubu ngasi su loishin mangamdana leire Uttar Pradesh ke Gonda district ta high school ke assistant teacher oiba aduga SIR ge boot level officer BLO su oiba mioi ama hu thaktuna sijakre haire hu thaktuna sijakraba BLO adugi maming Bipin Yadav kawi maha ngarang ayuk numidang ge mayumdagi haujik
Leibak sin bathungna ECI gi meeting makhada pangthokliba SIR gi exercise ta saruk yana ba thokibani haide adubu mahak lambida wantharakpadage Lucknow da leiba hospital amada pukhatuna laikatna ba honabada laikatna bangamdana sikibani hiramasiga mari lenana Gonda ge district magistrate Priyanka Niranjana Fongdokibada BLO Bipin Yadav ase yumdagi hugumba potsa khara thakchinduna lakpa oigani mahak polling booth ta duty gi damak report tawramba leite haide panbayabadi BLO Bipin Yadav ase numit kharani gi mamangda social media da video thagatuna voter roll revision gi exercise asda makok thongba official singna mangonda akanba pressure pirek khangba ngamdre haina fongdoklamba laiki haide Aroibada maroiba pao amu hana bijare Union lengangna ka census pangthoklagani hairakpada Chief Justice na furup ki paring da khaidogloidabani haikre Hong Kong da mathol wangba residential building mai chakpada mioi 13 sikre 15 na sokre Pakistan ki hanagi Prime Minister Imran Khan jail da hato pikre haina miyamna ningfung ngangnakre Donald Trump ki peace plan ki point kungani panadu tarani panda hantarakpada Putin na khamthengna saukre Amadi Uttar Pradesh ki Gonda da booth level officer ama hu thaktuna sijakre Hauziki oinadi Mami TV ne sandok chaba national amadi international news loisinjare makha taba pawidama meeting taduna lebiyo